Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komoro, naomba Mwenyezi Mungu ikenganywa nono mshilo wa nono hohanza Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yarihifadhi asonsi pia yarijalie heri na baraka hohanza Rabbal Alamin. Watukufu, na mpartage message Ukanga mina sujet mbili zilo très important comme d'habitude. Chez sujet nzima ganjoni longoze paji tsainu. Hambalbala kartujwa linu fitna. Share jajarme sujet nzima. Dumwambia nukaze sujet lonizo. Mbaba yarenge mwanahe mwanyanya. Ya jaha inscription hunu Faransa. Mwanam Sheulona 23 ans. Bonjour Abu Ibtisam. Wo deja rangia fanya inscription ya jahunu wo mwanam Sheulona kilia hahe. Bonjour Naïda. Wa alaikum salam Mohamed Arifata. Nam partage s'il vous plaît. Ikao Yembaba mwanyanya wa mbaba he mwana woji mwanamshe ya mrenga wo memper memmer daina mbaba aba sarzamba o hazawana waili daina mwanyanya mbaba ikanga zitabisha mbaba he mwenye humzaga banda weide mwanyanya yarenge mwana wa he mwanyanya wino wanora ujahunu manga ya jelikoli ya jaya mrandazio ya loda enae ya nshode enae haukakwa jambiziwa ya loda enae ya wata wazawa na waidi. Merci beaucoup Abu Ibtisam. Wazawa na waidi garjo jarme sujet wa usikitifu lone faminu wa alaikum islam Valdo garjo wone se sujet usikitifu lone fami na mbabahe mwana voya kawaide mhu wa mbabahe de yarenge mwana wa hemwanya ujahunu ya jaya zawa na waili daenae wakaudenshi hunu Marseille ya mbalia ya yeuha enda zahe ye mwana timpara rimpara rihunre ye kote ya hahe rijue zwekao nezafanyishiha ola mbaba yarenge mwana katsujusa ola mwana msheba ya katsujusa. Wa alaikum salam Deka Abdelrahman. Yo sujet kanga joja rongoze mbaba wei deja ya zaya wana waili dane mwana he mwanyanya. Deuxième sujet gamlongozo paji tsainu nana paji zinji ikuhamba Komorenfo. Watukufu gamlongozo Komorenfo. Gamwana zinatilo loyabo la mwana mshwa kumzuani ya puha haruma wa mji wa Koni Jojo. Ikama na mshwaku woi hanipara ngujorongo wabanu hafoto la hahe la publielo ni Komorenfo daeno wana ukaya wodu wa hafa yuhonis wakati kao sonsi pia wa msiba warijilia ya heleka fala jirinisi ngarijuawe manamme nano wana sekifemal do ukaya Komorenfo wa publie photo la hoa nadamu ikawo do hafar momro wanjianis wardi warenge famille wandu tena wa publie. Vous voyez ça? Warenge les photos origine la hoa nadamu ikawo waf Nyezi Mungu juwarehemu ya lazeba jema
wardi warenge foto la wandu la mwanamshe mzuani no wana wapiblie uka wando wahafu wakati kangwa unaukale foto la mwando c'est différent wardi warenge foto la vile waonesa kwa wando wahafa subhanallah ika mwanamshe wenge la rinyo we mwanamshe mzuani ulo la rinyo ya puha koni jojo ya lolo ni mgaziji ikao se kifemali kumara mfo mrengele foto la huwa nadamu ikao Mwenyezi Mungu ujua bambeboni mpiblie wanruwa unokawanu de wahundwa ni ajali mridi sena mrenge foto la wanruwa jina mpiblie kawando hafa yu ya Rabbi zabandi ze pasi za komodisi tuna hata mba ingu kwamba kapasite namna jenyu wandu kama bagani na page soi-disant faux journaliste msoma compétent mwelewa ya ukaya wanu mapiblie wanu da waribadi ngo Mwenyezi Mungu na warehemu shaka mrego na ndondwa jina tena mwapiblie watina hamba nrabo ngamoneso wanadamu waone ya Latif ye manamshe we ya piblie lo denu wana haya hani para ngujorongo wabanu hausikitif wakati ka nguo no karairo wana wamba wafu situnduti undu wala komara mfo wapiblie ye famika wa Mwenyezi Mungu jua tambeboni wafu ihonisi wandi warenge foto la wandu tena wapiblie ngo unaokaye wanadamu tsida wanu wapiblie foto different ya ukawandu wa hafa wandi warenge foto la mwanamshe mzuani wamewedi hafa iyo nze hatu sonsi pia shawa upeu ye mwanamshe we ye fami yaha watongo wapara wakati kao sonsi pia riwono o wanawati ti malaika ikao do hafa ruone mafoto ruono na mbaba hao pourquoi ye objectif windri comme info muita hao makaurenga famia wandu muipiblie encore wakati kao monokaya c'est deux photos différents mwabeka wando hafa watukufu ngamonale fotolini wanuda weika Mwenyezi Mungu jwarehemu o wana wararuwa umwaonao yabo wanudo wana ne mbaba ikao Mwenyezi Mungu jwa bushirie mbebo insha Allah wa alaikum salam mzee wangu mzee militaire Mwenyezi Mungu jwa bushirie mbebo wanu do wariva dingo Mwenyezi Mungu jwa bushirie mbebo yewa pibliemba wa komore mfo wanu komore mfo waonda o do wapiblie ye faminu ikawa na damoti pia wao na ukaya inde fami waribadingo ya he ajali ya jiliwonisi Mwenyezi Mungu na warehemu ya walaze bajema na mangalie dinua piblie tundai dejanga sina 9 heures de temps le rachet de rangwa wakati wa piblie gamsiso na mangalie waridi wa piblie tsa inu tena ya fami ndwa jina warenge fami inu miwana obanu wapiblie tena ya Rabbi ye objectif hindi subhanallah ye objectif hindi komara mfo tainu ye depaji hao warenge fami inu wapiblie kawanu do wanjio mndo na wayi mzuani mkoni jojo gei holarinyo denu wanaha garanzori joué ye objectif hindu komare mfo makahuja mrenge mwenese ye faminu yamando ikamnyezi Mungu jwarehemu wando hafa dawanu Mwenyezi Mungu jwarehemu ye objectif makahuja tena ya Rabbi zabandi ze pajimloma incompétent zabandi ze pajimloma incompétent mto ujue hazika do mfanyao gasina 9 lera shenda rango wakati komoremfo wa publier les anges de fin là ye faminu inde ya kweli kawo Mwenyezi Mungu gujwa bushire mbebo sha narisise
wajawarenge foto la saya na famindwa jina wapublika wanudu wafanisi yo objectifu indri tsawanu tiye page hao yinu wa filmer déjà yinu wa publier déjà ngasina 1 heure de temps warenge famille wandu ya nzuani walola réunion wa publier ngasina 1 heure de temps 1 heure de temps l'era nzima comme remfo watlia na bala wa publier linu la kweli kam Mwenyezi Mungu juwarehemu gasina 9 heures de temps yo objectif ya comme remfo pajika au mamba nima médiatique vous êtes comportés comme des fantômes comme tufanya zikao du yabidi urenki wanadamu wa publie ukawafu tsawa Mwenyezi Mungu juwarehemu mriditse na mwede marenke de paji uyo mrenge familia wandu tsainu ikao wana wanu chido wana wala wa ikao wahezwa wamado mrenge moneseka wafu subhanallah gamtuyo nsomezo wanzia paix à leur âme la famille de Moulin mort après incendie inde les photos ikao walitlia leo ne famille inu ikao wanuga ou la réunion yo objectif hindi bokomoranfu c'est quoi le problème makawenda ata mrenge famille inu mwa publie kawafu na utido hafu deja ngasina 1 heure de temps rangwa katuma wa filme mja inu deja mpublie gasina 9 heures de temps manzi abanu à vrai dire, c'est quoi l'objectif? Nous avons gagné la page. Nous avons publié le joke de la Sawari Vadingo, Mwenyezi Mungu juwarehemu. Yembada nuo owananda wao. Déjà, ils nous publié rangu jana. Yaba sarzabao, rilona lera. Yewanu warende makawa publié kawanu du hafayo. Na wanuti wanuan zuani. Walo la réunion. Il y a un objectif c'est quoi l'objectif pour une famille wandu gamtuyo? Mwichie le jimbo ikao de watria. Mwichie le jimbo ikao de watria. Moi, je veux comprendre c'est quoi l'objectif. Gamparo, yemanamshe, waya publiwa banu, yaeno wanahahe, ikao comme info, wa publier ngasina 1 heure de temps, ngwa katwa publier abasar zambao. Na abo déjà wasa wa publier les photos, la hema vrai de fond, ikao wariva dingo Mwenyezi Mungu jwa bushiru ya yembevu. Ikao ngamona ukaya wanu do wariva dingo tsa wanu wa publier. Wasi abu wajawarangi waneda mwandwa jina wa publie gamjopara yemzaze oi uledeno wanahahe ikao kartujwa objectif na mkera vinyipaji fantomu mlo hunu mlojwe hazikao de mfanyao mlojwe hazikao de mfanyao horenga famikao wafariki Mwenyezi Mungu jwa bushirembebo muonese riwajua osuraya mriditse na objectif leo mrenge famindwa jina na wana muafishe mambede wa hafa tena yo objectif ndo bokomaramfu garanzori jua ye projet ya nyurenga famille wangu na bo deja msam publier et ma vraie et wandu kaudo wa Sawari Vadingo makaurenga famille leo mwardi mwa publier leo tena na jana mpublier wa wekaudo wa hafa zakoli. Ye objectif ya leo abasar zambao mrenge famille ngwaji na mwi publier hindu gamparo ye mzaze mamona ya fishewa usiku wa leo ni komoremfo daino wanahahe ukaya hafu na bala komoremfo ha publier le photo jingwaji na rangu jana la ho wanadamu ikawo do Vadingo wahundwa ne ajali ijaba sarzambao warenge sura za ndwa jina tena wapublie famia wandu komkwa wandu hafu gamtuyo gamwaparo mwishie ya mzaze wa ulola rinyo mzuani ya rongo mwishie
wakati kazi mtabisha ye famingwa wapara ukaya banunyi de manjiamro banunyi de mahafa wahunda ukaya ya piblela ukaya hafuni komora mfosu kwa leo de urongo zimderange obligatoire ni pare ni hunda banu kwa komora mfo. Vous êtes dépassé vraiment comme tina hatamba hikma hojua mrenge mpublie wandu batina utundaza source na bo deja msam publier monesa wanadamu wako likado alibadingo mrege na famia wandu ngwajina walo la réunion moi publier subhanallah wa alaykum salam mama chérie Marie Youssouf mrenge pa ye wandu likado hafa moi publier riwano kaya wanude wa hafa mnyazi muna warehem ye objectif ya leo tina bo komodef mjemrenge fami muafishe nabo kwa jafa tena hin nabo monokaya wanside wamando mawa wanutsida wala mawa afish wansida wala wangone kine ajal ye objectif komodem fo ya urenga ye fami ngojina inu ye objectif hin. Je sonne direct, je t'appelle quand je finis. Ye objectif hin gampare famille hauka watukufu wa Komoro na likema vama na silona ze page hauka ya unusi kitifu mziro soroda mjohu bloqué ok kaga ma fille hobula n'importe quoi. Tu penses que c'est normal? Warenke wangu ikawo wafariki ruambelo mnyezi mwa bushirie bebo wawafish wadi wajwarenge famille ngwajina le wafish kawando hafa yobule ganjo bleu comme habi n'importe quoi. Vraiment ninkani majinru lobakari yobule. Tu vois pas là où il y a le danger? Kayo normal pajia kamili mrenge owahafa wakweli mpiblie wanruwa ono janabo masiu urudia basalzamba mrenge wanruwa jina mwa piblie ne wanru tida wala. Est-ce que c'est normal? Vous êtes vraiment Annie, vous êtes comment vous le dire? Et dans moi la droite de Dieu le besoin de Soroda ne viens pas là de dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on goza wa fila bula mhabiu? Pajika usi soit mature. Pajisa batani. Ninga mamba ka unu binadamu. Gamre Joseph senamone unu binadamu. Wanu do hafa za kweli. Mnyezi nguna warahem. Kwa mfo wa publier jana. Wa publier jana. Waja leo banklasi leo samedi. Wa publier famille nous tena nu yanzuani. Ukaya wandi wa hafa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est des bêtises? C'est pas je n'ai comme sérieux. Warenge famille nous a publié banklasi leo samedi kawando hafa. Na mangalo wana waloya ne famille ukawando hafa. Est-ce que c'est normal? Na wa publié jana uko hafa ndawan. Wanda ule joka wafu. Ye famille nous kwa tongo uparo no walo nzuani o walo Komori wo wambia ukaya hai banunyi de banu hafadani ye mzaza ngujusonga bukaya she ye njo hufan ko téléphone ye sinsiturije na basal zamba au samedi. C'est quoi le courage et le projet? Comment on faut warenge famille au samedi wa yafishe comme quoi ndo haf na bala wasawa afishe wanwa hundwane ajali wasawa afishe wala wahundwane ajali nisi komana mfo wa wafishe jana deja ngasina 9 heures de temps wa wafishe yijaba sanirongo wa samedi waja wafishe inu tene famille inu ukaya wando hafa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Le diable me fait un gros kibatani na mafiti. Oui Mohamed Jalud. Oui ce sont des passes à ma fille. Pajika ngani banu ngama afisho zinju. Wemruwa afisho gojuo ganyama mlihiti maboko mrefu. Ni wanrikawo mheza wanu kwa joka wande wa hafu. Do wana wao wararu. Na mbaba hao na mzazi. Mwafisha jana. Yijaba salzambao
njama afishe wanu o wanenda wao o wanatinda wao ye famille ndio sindio est-ce que c'est normal et hapo kama nzuma bekazi nous paji kwa wadoma sérieux n'importe quoi gamparo ye mzaze mzuani ya fishwa bankasi ya ukaya de hafa de no wana hufakar na ujawara ukaya on va tous laisser ce bas monde on va tous partir cha ce qui fait mal de ukaya wa afishe wa hafa jana riwajua mnyezi Mungu juarehemu wardi warenge famia wandu ngwajina wa afish ala fiso ngo ikawa wandu abakase bêtise wandu kama sérieux njam jimbu page comme tu dis heli ya ugere page comme tu dis facile ya kaya journaliste woya utundaza ngozo nsipia oui c'est ça wadera pewe solona jamais c'est pas comme ça frère page fantôme Mohamed Aïla n'importe quoi gamparo manam shohatu ya afishewa ya nipare famia ha henu wanzuani waloma perturbe iko manam shohatu ya poko ni jojo ikao de anju sabotrasi ya nonesa na biaturam s'il vous plaît fanya message ye famia hangunano wa komodo wa jokaya siti de la rondwa ne ajan dara afishe okaya rondwa ne ajan ne sikife mal do kaye pajuanu wa afishe famille mbili différent gamjoka wansida wala shaga mafishe n'importe quoi. Alors, j'optimise le germe, deuxième sujet. Salam alaikum. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Yostrongo. Salam alhamdulillah. Gojoreleza, urambie, ojuhabo trasi hao, nizowaona. Ele foto la publielo. Nalihezavana. La plus comme info Olanda wenu wana hao yehu puhandahu yenga wendahu garushiliao ewa assalamu alaikum chango dikufulu babu rango asubi na hima telefoni deza tusa standrani babale wanadamu wa paniki waono fotolo lipibilo armai paji rongolo komoro info ni ipibilo na paji tijari rongolo mwali media amba wami na wana wangu dewan praparan na ajalile Faransa na wami talarenyo da gwerungulo senbi la riveri senbi de wanol ketsiwo wami mzwani na pwada gwerungulo ko ni jojo mtumangu mngazija abo onyewe izibaji wemo pibilie shitu na watunde wamokia ntongo ya rongoleshia na watunde wazidunge zintongo zile tawapare ikweli ya ntongo ile bwa pibilie bwa serenge tu foto za wantu kaltewa nga ntongo za wantu wapibilie na wanadamojomba zile nshangu mana ntongo yo wengi iwashokera ngu walio nzuani walio ngazija walio tafaransa wasinihira bani ambao washangalira ona foto lola pibilio wana komoro info. C'est pas bien je toi ifanya kwa fanya tongo normali na rudongo tunda isitongo kabla wasiuzirenga risambati na ritunde tarke swiri na tongo bole rai tabate beso ngo tumbari tabes beyo tinje malaye tishu binadamu yo komoro info waifanya yo tishu binadamu wami tu envoyer message babo wantilia mero ya fantom bamba no hireti ba kotawala ka wareponde ne mero lero na tilia message mba wato el foto langu lo babo na wana wangu do si tede wandu ko rafar mai ajali ya jirnisi wami talareni bom tisparanza ewa wahunika ni mero wamba wapare sidalilo wantilia ne mero ngano apare tiri ne mero mkini appel za fanya mia ka wareponde ta appel moja na odo wantilia ne mero messangeri lera naona el foto le baleti watilia message waba wanavoye nemero ile tiri nemero itawala kawasirenga tata subhanallah babo c'est pas bon to go ifanya ko muri info c'est pas bien brasilu yembe mbatore mwadua mtu afi mbaso na risfanya lini mpare bezi mpare ja ubemtu na redu mtu na rebe wa shuru ngulo Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu wo moja tu kana wabidi wasipia sikweli sofa be wasisuete wantu ile mbaraha wana marziki Mwenyezi Mungu kawata mandasa rawa na marziki mingun banu waswete tongo orde ile wami ta dunia bani tafa wami na wana wangu ralarenye bani mbabade ashuka komuru wakatuna wana shuli imagine la atunda ama para tongo orde ile mana yefo ina to hiro ambilosu baba boy ato kampuntini na mtalamba hasenda na hazita komuru abo komoro info ntongo ifanya sinjema
sinjema ala ni hakika na warietua bo so namba washindi wanadamu be washtulo kwa Mwenyezi Mungu haya moja na kaparoka karibu na wale adhulumu mweka karibu na wale adhulumiwa na waelewe tongo de wasone mbona wasifanye hilo warapesa wanadamu na barebezi be yoti bezi na ese wadongo de ziko ilizo wele zabira do sorongo etambo na warongo de ziko ili wapibilie ndongo yako ili boss bibilie ndongo ya batani ya unafiki mana ile kabali na korenga shitile tende gendarmerie babo tongo mba mzoni wape wa mzoni tishitu kana korenga ile tende gendarmerie tende porte plainte. En tout cas izo njo kwanza nuambie lodzunguo laha hono wana Mwenyezi Mungu gujo hansina mu hatahale Mwenyezi Mungu gujo uhifadhi lodzunguo laha hono wana haho ikeli nudzunguo wakauzungula haukase kifemal bo wakomor do ukaya inu page watlia le fotolama de la wana damu ikawa wafariki Mwenyezi Mungu gujo warehemu warambu wako wana wanu na ile foto la vile wakaja walitre que c'est différent wala wahafa wakawa titi haku wanu wakaja watakada vile wajoka ya wansida wala ya objectif yo hingri soroda ransa soroda mjo bloqué pas moi bio ni de pas DJ Sai anjo bloqué je dois me kavoir Fatibas pour Fatibas ça veut dire quoi ujojibu bo soroda raweru wana onemlumsha mpiblo la mabakamfu Owaloko modwa ke ma perturbe. Owaloko modwa perturbe. Ze famille perturbe. N'importe quoi. Gaw yabon ko tufanya wanze mafiti. Va te soigner. Madame Shohangu, longue vie à toi Rwana hao. Mwenyezi Mungu jonika umrimle. Saha wangu wa huzunguwe. Rwana insha Allah. Mwenyezi Mungu wantsina muatahale. Sirabaki ya rentsina muatahale insha Allah. Amina insha Allah. Wamina ikaka watu walifoto langu lo babo ntongo moja tiramu. Nso porte plainte, nso vinga fotolo nende gendarmerie. Wasiromba wa starabu wa ju abe bari arma mzuzi bwana mzuzi rana wawe. Mtajona barua mustarabu beyo kirukamba bwana mustarabu rana ona ikawa efu wa mafundi. Ichokiri ke baba mafundi rana wao. Basi na ikaka watu walifoto langu lo wame nso porte plainte. Au kama ni ce qui fait mal de ukaya imzade weya wanzishia wamjibu ukaya hewe njafa le fotolola hangu nwana hangu kwa tuzima shawa ligarde kwa tuzima shawa garde est-ce que wobi nadamu asubuka orengene meru animbe na mwahira kwa sinreponde ta hatabe wamnike numero ukaya ripare est-ce que c'est obligé warenge numero wame ripare ya confirme na yemu nyamba njafa la mino wana hangu sitsidera hafa to wale foto shangwa mambia ukaya rengeni mero uripar ya mpare ni mkeka mjusa na boyo pajido ma giona ma instru na ma intellectuel est-ce que c'est comme ça? Merci beaucoup madame gojo hambe makalima ikao ye conseil jo wito ya mwiso ili couper i conseil yangu njeto leo kama wanadamu na fayetation renga mafoto bibilie mena deja lo wani hawa mtatene bibilie be manangolo maorde arenga foto lo akalchia harma TikTok ya hiyo be harma yangu konti ka ku foto abor fayetation sidongo renga mafoto ora chia internet be c'est pas bon imagine ndongo relale tarahima na damu wa shoke ha asibamba so na ndongo za bibilua mba le rewamine ule tidami wala tede wana denga sinamu kasibani emoto sinamu taale moto jali khairi pia sikamwezi mwawenzi amina inshallah na watunde kabla urenga ndongo wa bibilia na waitunde rabusi wakesir na ndongo ya bibilio maana ko muri info waone mbabale wa tifera harma mahotelo ma ili wa difference ilio bali bewa tabezi kemba wodo jo pia strongo lazima ni wafanye n'importe quoi. Ok madame. C'est normal. Ok batinjema. Longue vie à vous et vos enfants. Inch'Allah. Juanza buzz. C'est pas comme ça.
haina ndogo mlia publie au yambao mruka vamana mrurengaze precaution chapajikao gamlao hitima wakati kao mbavi gamjodo parani aibu yebanu ye mwinyi ya juo na atumanzisha nukaya hewe njafa kamzimile fotolo vous trouvez le courage Mouma bien numéro ripar. Est-ce que c'est obligé? Hawibidi mzime. Chaga manzao buzz na ma abonné. Mimi mrua réseaux sociaux. Si j'en ai envie, jokati boua page. Jokaskana ma abonné. Chaga monokaya pour avoir le buzz. Ketina importance. Ya uhunga ma abonné wenji. Ketina importance. L'importance. Le raba makalimo wa komodo wa shirishi. Wahongone zetambu zishange wanada uzembi wazie chapaji ya kamili mona okaya yinwe publi kasora publie ya wandu wa hafatsa inu wanudu wa hafazako Mwenyezi Mungu na warehemu. Merci beaucoup Tahir. Sham ozetena njemrenge famille nraji na mona okawa nsinda wala mdim publie ngabe wandu wa hafa. Est-ce que zositima Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike musomwema. Quand je parle, si je parle avec, je dis ce message à comme info, parce que kwa jajo shidan fanyi hata. Rao. Ye pa jie hao. Nane mavamana wa hao. Kabati mzima justan fanyi hata. Nabonga umongo marsevan. Kabata just mtenjili. Haukaga mpauma. Urisa. Ça va pas. Mrenge famille mbili différent. Nsi publie mdaba wando hafa. N'importe quoi. Comme tunata haya. Mrenge jana mpiblio e anye famille kao ya rivadingo. Rijua ukada wanu. Mjuhele ofomo titena. Mrenge famille nraji na mwipible kawando hafa. Gamriditsa na ni onese wandu waone. Genjalma deuxième sujet. Gamonesu. Il a shahidi ukaya. N'importe quoi. Jusqu'à maintenant kwa jazima. Na mangali. Il nous dépasse. Il y a des mzaze wa yakarongwa banabasa. Wanu komoremfo gasina 2 heures de temps rangwa katwa publier ino nabo waja jana wa publier oi wanu do wana wa hafa Mwenyezi Mungu juarehemu waide mbaba hao Mwenyezi Mungu juarehemu yinu wa publier jana yele au wakauja wa publier wanu zabari wakauja wa publier wanu zabari. C'est quoi le projet? Gamjodo jifitini ya nipa jifantom lo harmaze life. Mbabi ya ibunga sujodo lawa. Gamjodo jifitini ya. Aukaya quand je parle, il y a personne qui me fait peur. Parce que je vais dire la vérité. Parce que Mikado Lewana Malundi. N'importe quoi. Namode ma prépare ce pas jifantom zahanyu. Mboué se kon fantôme mdo fanya se montage. Mrenge tura mumkaze nyile bagwambo réalité. Mrenge tura mumkaze mabele. Mrenge tura mumbahe mlala. Mrenge pi amseya balance. Vous pouvez le faire. C'est pas une qui sont dans le réseau. Nous renvoie titula tikazahitsa. Na majarkani ya 20 litres arubala gami msalata gamuzo maji. Na mfanye zeze batanizanyizo. Et quand des montages tifanywazo, tifanya montage ukanga midamna fundi jiblu lungaru zinao, tifanya montage tikazuanyile, tibahamlala jamaturamu, sha les photos na kazo zenyile ne les perruques. Tirahatiwa hatanga mimkudu, tibahamlala, mwaka uramba kawe mamaturamu, mwaka uramba ha. Ça c'est le moment que je vois que je ressemble à ma mère. Le wakati nafanya ze montage, na bahomlala, na kazuwa zenyile,
Olewa na kazi wana mnashali na wahapanda lao lomkudu tika urassemble maturam na mfanywa na montage wa hanyu hata l'importance il y aura pas un moustique qui va venir face à face. Okanga mjoya ukaya, là vous allez faire le montage, vous allez ouvrir ces pages fantômes mlonizo dans le réseau. Est-ce que vous pensez que yekamwende hata mrenge ces pages fantômes zanyu mzibua mrenge turamu mumhansi harma mlima gemtsa la hamamrulo na wade valaula turamu yekamwende mrenge ces pages zanyu mkreye ze konti munswa zenguo nikaza sexy yamza yamana mshe vala ce turamu. Vous avez vraiment taré nywanede mwa pe unywa ces pages fantômes da hina mwende mwa kreye da mi ude zuwa hata je suis toujours là en forme. Mnada mikao comme tina tamba hikma nso jouaison publio nso njata mbaro mais le wobi nadamu chama jansi que vous êtes des vampires. Na mwende ma créer ze na boué na mwende ma zidi ze kon fantôme dam zibu hata je suis toujours là m'créer m'fanya montage hata je suis toujours là. Alors, n'importe quoi. Vous avez ani. Ni gagnina, zepkila zanyu zanyu le soir. Si j'étais profiteur, Jokati bouwa pa jirai di mi udungwa. Jokati bouwa pa jirai di musuvewa. Si bakisha ne Facebook simple yangu. Ikanja monétiser. Et après je suis pas là pour le buzz. Yabogama bien ni page fantôme. Nkwa ubuwaza montage na mzidi. Mais c'est rien pour moi. Chana mkeba vamana ils ont publié msede mnenge famille différent msi publie kawa nudo hafani si nyezi mgu ujorehemo hafa shaga mrenga u famille différent mwaheze na boga mono kawa nsida wala mdabe wando hafani si yoro hombi. Abogarma bien ni bokomoremfo na mjankili mkema mature bah c'est pas normal horenga famille différent msi publie kawa ndo hafa ihonis yede hata ye mzaze mzima ya parane famille walo komor wajishangaze finalement unra kabala mkauvenza haukaya mrengo wa hafa mpiblie janabo masihu mjamrenge famille rajina mpiblie ban classe. Est-ce que wo binadam watukufu ngarenda harma? Et deuxième sujet kao ngio très important. Hauka ça va faire mal. Wa alaykoum salam Amina. Au muhimu kanzara lancer message à Komorenfo. Pajika wo ijudungwa wo. Pajika wo publier ngogo za kibatani zinji. Pajika wo kwa calculer ce qu'on doit partager ou publier wo. Wende wa oze warenge fami ya wanrulo la réunion. Wajebanu wa publier sukwale ukawala do wafanisi. Na vala deja wasawa publier wala wahafaza kweli Mwenyezi Mungu ujowarehemu shawa hundule courage warenge famia wandu waipublier usiku wa leo samedi watule na Qur'ani ukawa ndo wafanisi na vala wapublier wahafaza kweli usiku wa jana. Est-ce que wa binadamu? Est-ce que wa usilamu? Wati usilamu wati binadamu? Et le projet c'est quoi? Comme on mfuata hao horenga famia ngaji na wapublier leo kawa ndo hafa na bala wasawa publier wawe kaudo hafa Mwenyezi Mungu juarehemu. Watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema, Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema. Rike mazoma na nizoramba o rido juwezo ikao publier shamla tino kaya 6 page mwajarenga publier nrabo ulenge famia wangu wa mwisho mwende mare mahitima muwaheze leo samedi kawando hafa. Na bon deja na da mwasawa uneze sura za ho wana ikao do arriva dingo ne fami kao ya hafa riwone mafoto msi hapo mpublie mafoto kao wa hafa za kweli usiku jana mjale au fomonti mpublie photo la famille ngojina kwa ndo hafa. Est-ce que c'est quoi le projet? C'est quoi le projet?
Horenga famille wandu leo publier. Ye mwenye ajarongo wabanu. Courage à toi ma soeur. Courage à toi ma soeur et ta famille. Hamba alhamdulillah. Hauka izolizo waumbiwa. Lodzunguo wakauzungulwa rawe rowana dada hi aksida unijiri juzi rifiwa niwana famia kamili wanruwa oneza suraya no wana ikaudu wa hafa wa usiku wa leo komore mfo wajua wapiblie fami nrojina ye fami wa perturbeha wanipara hata warongo wa vanu wanruwa waishi ya sur Facebook ukaya tsindao jelikasiri wanoka tsindao. Mais ce qui fait mal, donc il y a comme une fois, on a publié deux familles différentes, on a publié Djane et Yakoli Wahafa, on a publié la famille Rojina Léo, vraiment ça fait mal. Nyezi munamni kesita la duniani inshallah. Watuku famna nembamaj, rangu, geri djerambe et deuxième bombe, et un deuxième sujet, ikao je veux que tout le monde vous écoute, aswa, dani wabebe mloru numanga, niwa baba mlogu numanga nana niwa jomba mlogu numanga ikao mlihitima gamlawe sheikao matsubidimle. Watukufu namtapote nimble TikTok mle sur les meves. Vous êtes 140 quelques gagnez les meves. Au lieu de tapoter, de protéger le live, mais vous êtes là comme des robots et des poupées. Nabongam joka ya yo signalé wa couper là. Watukufu nganenda harma et deuxième sujet. Deuxième sujet, ya famille lo komori walo harma msuba. Walo haruma msuba. Ikao gabomana mshohat ulona 23 ans yafanya inscription yakausoma mvuni emanyanyamba heye mhu emanyamba hahe même père même mère yawo mbaba hahe hamfanyia et prise en charge hauka katina mbaba ni ajoka hwenda itsotso do hahe manyanyamba hahe ola mwanamshe baada fanya inscription hatuna ila visa hajahunu rangu 2022 kajajili ya vahanu itsotso hahe manyanyamba hahe waikao liam héberger yafanya zarangozo ntipia hohuja kede na ngunu Marseille ye mwanamshe wonge na kilia haenga njomla umu sinaomba tanafasi yija na mwanamshe boya haja ola mbaba haja harenge hajinika hamrede mrumshe osonmahe na olade mwanyanya wa mbaba ahe mbaba mzima mzaze mzima. Yemzenge na quel âge normalement? Gena 65 ans. Yemrumshoma do yamlola hazaya dena mwanamshe maor. Haransem rumshahe maor aka célibataire. Badala aka célibataire ikajalola. C'est ça où uone banu kawo walo zero. Na mkera vinywana wasemlo komoro. Msido oze mweda mwangari wa baba hanyu ni wajomba hanyu ikaw watona wanruwashe haukaba na wanu kwa tiwema wanu walihitima yija basarzamba o ye mwanamshe gena wanawaili dena ye mwanyamba bae na ye kwa jambiziwa kajamlola kajajo subuti ye famile fitinale de komori
komkwaye mwana hao hazaya wafanya hani za ufanya wawaneneze rongo ye mwana hakubalukaya hamitiwa ngemziro shaye mruka jamlola wademande mwana hao yande mrikaudo ya mita ye mwana habaye hanywa kajakiru buwe hanywa yabe mrikaudo ya mita wambia ula mbaba hae kaudo olode nae ula mbaba mba ukaya ntujua timbabu sata katukira ye majirani ni wandu wa mjini wakaujua wabehe mesaji ya ukaya olado ulo mrumsha hae ulalodo nae umfanyo ze kaudo ya unao masula ze famizilo komwari kwa jakau amini ukaya c'est vrai olado ulodo nae mbaba hae eba ni efami okaujawa ke mashoka onti pia na ukaya hardi hamira mwana wabili na bongede na mbaba hodahoni wakatila ye fami wajihundu wa parawo mji ili wende wa hadisi na mbaba manamsha ikadolode na yunu ya wambi yezidima eza hunde mwana wende wa hundu yeye hatawa hademenaje abasarzamba onge haruma mji wambao rena wodo mji ye mbaba ya balie mwanamshe ye mwana wa hema nyanya mbaba mzemzaze mzima wa nshio ye mafotonga obanu haukaya mbaba ngusiso Facebook le foto la hema nyanya no wana ilo walorani banda kwa tujua ukaya ula mwana hema nyanya ye fami ilo komor wanika ye nimero hembaba woyi timpara isone wakati kao ya jusa sabami turama ni kupea ni bloki badalanga mina telefoni nra tirange nzima timajute whatsapp timwetiza message haono haishia hani bloki ye mzade de a changé numéro ye mbaba gene numéro jusqu'à maintenant njapari sera aya hembaba mais j'ai pas envie yera ay hindin tunda hin ni mwise masala hin ni de tunda ukaya bani jawo yo c'est pas obligé ni pas ntunde shanga mjoka qu'il pleut qu'il neige ye mbaba wengu jone message yangu wala kalsuma biare jadi ngoni sasibiri hasa hadi ya mazikao ya kanza ya yale ye mwanamshe waiti matolo mtiti gena kilia haukaya hasomo haka universite hawasulunu manga dizo hakubali ye mbaba hambalia wa demenage wede reni gwanshio reni na wede mwanyanya mbaba ye fami kwa ti tranquille wala kwa ti content wambio mji warengeza responsabilité ye mji wabaze hanyo olio ya ulaba hawa deplace wendereni wede warenge mbaba wai wamreme gugu c'est ça Nizarim Lagonzi Nyezi mgunarnike khatima njema yode mana na mabiani hewe msi oze mdobe wa wanahanyu ujahunu Faransa waji waduangalia wajomba masali bateri hau waji waduangalia wabebe masali bateri de wacho masali bateri rangu wao wali hitima ohanza warongo wana wakabu wa wale ohanza warongo wana hawaza ya wale gerabe mbaba ulo sali bateri au mjomba ulo sali bateri zinji na zinji za jirihu nuramwambia ni mziju wao. C'est qui m'appelle? Je suis en direct. Je suis en direct. Non, non, ça va. Optimise. Ça va. Nyezi mgunanike khatima njema
Mwenyezi Mungu arinike sitara, Mwenyezi Mungu arijele heri na baraka, mdo hifadhi wanahanyu, mdo juwa wawikao nga mwabulia wadi wa kedonao, shamjomba hamado ya mbaba hamado yi, ulo selibateri, yakana mrumshe maore, wazayo wanarase mrumshe, dizo mkawatsukaya, mbaba selibateri, gujaba kidena mwanemshe mromararu, nyumbanzi makana umla. Mwatsuka kana umla. Yabo remana mshe, remana mshe rembaba, wanuandu wala hitima, shefa minu wale belea, garambia wa mji, na mjuhe, mrege decision, yembaba we ya koreksionewa, ya labwa, mwede hata, rena, mwede mamsahe, haukaya weti mbaba ulo mwema. Yeba nunyu wa kumodu ya rabi mlihitima. Yeba nunyu shaha wa mlonisho na hunungabo wa hindi wa huzao veero. Gabo kabila zinjizi huzao 30 euro. Wanadamu wenji kabila zinji wa huzao kangu wanzo kujwa persano wali. Yeba nunyu mnuhendata ya le shahahe. Yewa nunyu kwa wemezi twa. Yewa nunyu kwa tranquili. Yewanu kwa oji ya Rabbi. Yabonyi famizatu mloko mori. Yekanga ninu wanahanyu wajahunu manga. Msiwabuli uhendo wa huwa jomba hao. Bawa jomba walohunu. Waongo unazahawa. Hata zankili zahao zimenye ha. Zankili zahao kazisekansi. Wali hitima. Wajojua wende noa inaimo. Wende wa watahe bada mgizoyo ngazuzi wao shindoni. Shamrugu subuti ya rengema na ikao do yazaya. Hakawede mana ohema nyanya. Ya kaubidi ya mloze. Ya tahe mrume ya mnike. Bien sûr. C'est pas une question ka gamzifanyo. Gamjua ndo ebana mjoka Marseille. Sina ujua. Gamjo fanya za recherche. Ndo jua malani Walo zek. Walo banu ze habari. Izo gamjo zijua bien sûr. Gamjo zijua. C'est pas une question kaya. Et quand zijua bomi wenda no. Gunan pone shar. Nyezi mgunarnike khatima njema. Nyezi mgarnike mwisomema. Mwenyezi Mungu arinike sitara maze fami rike wanadamu wa udoju wa ukaya unsi ubinadamu unupeu homdurenge manahe manyanya umfanye hébergement umrenge prise en charge na ulam nasioni ya jaba kide nawe Marseille ujo umrede mrumshe uzaida we naye ye fami wa huzise upara uzisiwa udamba kutujo ya mit. Oui. Vous voyez le courage de ce ya hembada mjufumo wali. Ye fami walo komadu wajua kemana hao hamira. Na ingu hambaba hai, mwanyambaba hai. Wajua kange mzimu. C'est vrai mhundu nziambir. Kajanabia, ya mita, na bonga midamina evanu, simdungi ya nabia taharaya. Rikuba lika mitsobonze. Ye grosa seya bili. Sindawe bombaba. Ye meilleure solution habale mzade haklawa. Ya wore mana mshera mbaba. Wa uandu wala hitima watowema. Wa unayaukaya on fait ça. Parce qu'on est en France. Nyesi munarpene shari ni aibu. Nwa parone ze aibu. Nwa neda mwasome zito. Mala nikao zenyi kudu. Neza ruju, neza joni, neza nzidu, neza bla, ngizo, 20 euro, 30 euro, mrugo do yale shekao ya tubidi yale. Mrugo do yale ikao swabidi utile. Tu vas manger vraiment le caca, parce que c'est le caca. Ye fami wa zingamani hata basal zambao. Go harma problème. C'est pas celui-là. Ya mona mwele ya ukaya, ya sujet nous nsi de na paro yamba.
ngasijirio jedikanga zivunguzanga wa unao haya shamba bahamano yuloreni ikaubidi wa mjiwareni watunde hata wamjue wamtowe mji waonesoka wesi mwanadamu babo suri mbaba wongo do armamara ngwe gwedo armamara ngwe ndio jikaza inshallah mama chérie Marie Youssouf subhanallah huye mzadaka hanza haukam mzadaka katutsaha hajoka haklawa kajajo kubali ya deuxième grossesse ya mitiwa hajoka ba ukansuhudunga ba unsa mizodani unrede nai huni viole shemzade hakubali hamdungu wende zao ha changer ses coordonnées ye famille watim Paris. T'as 23 ans, t'as pas une honte. T'as 23 ans, t'as eu ton bac, tu es à l'université, t'as pas une honte. T'as pas une honte de lutter, de manifester contre ton papa chétanique, de lui dire la vérité, que t'as pas droit de me toucher. Jusqu'à ce point, 2 enfants, wanawaili. Ye manyanyi hosoi ngohor matambu ye fami ngohor matambu raili wahundwa ni ajali ya mwanaikao ya jaya some kajaniki wa mrumme ne manyanya mbaba hae shambaba waide arenga ya hala deja walona wana waidi Mwenyezi Mungu narunike khatima njema Mwenyezi Mungu narunike mwisumema. TikTok, on va venir à ce sujet parce que aujourd'hui usukwalo tilalikiwa gamina occupation zinji, on va venir à ce sujet, on va parler à ce sujet, on va faire monter les gens pour parler à ce sujet. Mais là maintenant je peux pas rester longtemps parce que vraiment ça fait très mal. Weyaka gasi hunumanga yimanga ili hadaya ili menyezi yankili yende hata mrugurongo mwana hemwa nyanya na bodo akabidi umloze bodo akabidi ukembaba hahe shangono ya ukaya ngurengo yandise yeye yale yeye ola mwanamshe kajaona ya ukaya non c'est mon papa c'est le grand frère de mon père je peux pas faire ça shandizo ha accepte hamkubalia hata wazawa na waili hambalia watawa Marseille wende wajikae watike mrujojua e batimekado walio hawika uhoikado walio Dieu merci wandu wajokangwa onisi Mwenyezi Mungu anapene shari shahu wanadamu watso wema zankiliza hao zatawa zehitima zuano nao hakawanwa ngikao zehitima ziwano nao shani mlikao yankilia hengio wallahi kajajo jipuse à ce point yende ajirande nai hata mpaka dayabo boom longue vie à vous la famille Kangani Komori Mwenyezi Mungu ujojala inshallah yamnikeni subirif Mwenyezi Mungu amsitirini yemjomba woi ya hundwani taambu na mashaka ikao ya jitwa duniani haukaizo yafanya hafanya lirepe ani indongo ikao wakomori kwa nao paro jweda tombe mekot shakwa jomlaani shazibaki wa mji wafanyeni za ufanya wamlabe wenda tumalani kaudu walio wade wamreme gugu izode za merite atampaka de yabo boom longue vie à vous aussi kwa leo nga jore jei armwe suje inu TikTok jere heze wangu detaye yembaba we ya donjaro hombi hata ne mwanamsha we ya njero hombi hata haukanga aminikasura certain ya mwanamsha yo dunga TikTok hauyo dunga ze live za hata atampaka de yabo boom Mwenyezi Mungu namnike sitara maze fami inshallah.